muri ibi bihe byo kuduhebuza muhumuke mutazanyuruzwa umwe kandi muhuze mudahumaguza kuko ariyo mahitamo akwiye ubu. Ntihakagire uzarema arebera ukuboko kuturemura kandi hazahirwa udushakira kuramuka nka Rudoviko Kalengayi warenze amoko. Buri muhana wiharurira inzira kandi bibe mu muhezo kuko umuhuza atizewe, muhoza we yadusigiye agahinda nubwo muhamiriza akora ntakoma nta nukomanga ngo arakomeye muri Kongo, igikorwa caziye ubwoko ntikireba ubwonko giteye ubwoba. Simbacogoza ndacokora bene wacu bacumbikiye ku maraso y'abanyamurenge bakicarira ukuri ducuzwa kubera icayi c'amata y'inka zacu banyaze bo kamenya Imana. Uyu wacuritse ukuri nk'inshuke kubera ko yicaye Kinshasa Kirumbu gucumbikiye azagucunaguza nudaca ubwenge kuracururiza ingurube ku musigiti. Gisege tugusekera ntazakenera ugusidaka kandi ntazitiranye igisekuru cawe na bitakwira cyangwa izo ntera hamwe wateye ingabo mu bitugu. Nukuri bitugoye si wowe nuko uzatuzira utabizi, naho izo nkozi zibibuzanye kukiziba sinzi ko mushiki wa muragiza azazeza Imana. Nizinagera mu muzinda sinzi ko zizazerera ziziguye mbaye nzamaganiye kuri izo nkozi zibibi izo manza ntizikabeho. Ababesha mpari ntibazabishikaho n'abashembeye ingati bashoboye ushaka impaka zivuga izina bishira hagaragara naho nje narivuze rimwe kandi sinzivuguruza. Ndi activiste nkaruvuza ngo mingunga yanje niyo kuvugiriza abanyamurenge. Ibi bihe bizashira hazi ibindi bizashisha bishungereje bose n'abashuhije ibintu bidushira mu kaga bazabona kandi. Abadushinyaguriye bazaba bakiriho bazababazwa tureba natwe bazima tubazimane nkabize. Umwanya w'amazimwe ntuzabura birumvikana nje nzabaza impamvu gisegeti yanyuze Azarias nyuma nkutinya abanyamurenge. Umwanzi ntagira ibara n'umwanya uhava umwana uteje agahinda nk'umwe wateze mwene gihinda avuye guhaha. Ahari nawe yiga ishuri yigiyeho ndarigambye sinarigana nta munyamurenge nyawe uzuriganya. Uyu ni umwanya wagenewe umunyamurenge ufite umwuma w'ibitekerezo kugira ngo umwambuza atazagira uwatwara ndi ku mwaro. Umwambutsa ni rukunda ruremesha n'indaruhuye umwami w'imiswe ntandahiro ndahinda humure sindwanira ingoma ndayivuganira. Nje sindasanisha amasasu nk'ababanyasi yasa ahubwo nasigiye kubasemburamo abasomyi n'abagabo basobanukiwe. Yesu muzamukure ku munwa mu mwimurire mu bwenge ni mumurekera muri Luka na Yesaya amakaratasi nasha muzaseba.